अहानबदा मरुइबा पाव हंदक सही की ओइना नुपीदा चथबक क्राइम सिंगी मनुंगदा डोमेस्टिक वायलेंस की केस ना ख्वाइदगी हेले हाइना मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन एम बिनोताना फोंदोखरे चीफ मिनिस्टर एन बिरेन अमदी थौनाउदुम चाउबा अनिना कांग्रेस ता लेरिंगै करप्शन चाउना तौरमी मखोई चटखरबनीना हौजिक्ति कांग्रेस पार्टी दा करप्शन तौबा मी लेट्रे हाइना एमएलए जॉय किशन ना हाइख्रे अमदी सिबालया कंपनी की सिनमी अहुम किडनैप तौखिबदगी थीब खंगदना लेरिंगै सेरक्ता अतोप सिनमी अनि अमसु किडनैप तौखरे खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर न्यूज मियंग ताबिर बपुनमकु अरुणबला तराम ओक्चरी पाव संदोकना पिजरी हंदक सही की ओइना नुपीदा चथबक क्राइम सिंगी मनुंगदा डोमेस्टिक वायलेंस की केस ना ख्वाइदगी हेली फर्स्ट ट्रैक कोर्ट लिंखलबसु सही सिदा क्राइम अगेंस्ट वुमेन की सांगदी ताब लेते नुपाना नुपीदा चथबक क्राइम की मुहुत्ता नुपीना नुपादा चथबक क्राइम की थौदोकसु थोगली तोंगान तोंगान मरम कयाना सोसाइटी असिदा पामदब थौदोक कया थोक्तब नते क्राइम कया की मनुंगदा नुपीदा चथबक क्राइम असिसु अचौब मरम अमनी चलिबा सही असिगी ओइना हौजिक फावबदा स्टेट असिदा नुपीदा चथबा क्राइम सिंगी मसिंग असि मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन दगी फंगबा रिपोर्ट अमगी मतुंग इना केस 90 रोम थोकी हाइरी हिरम सिगी मतंगदा कमीशन की चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर मैनम बिनोतागा अखनना उनबा अमदा कमीशन द लाक्तबा केस कयासु लेतबा नते अदुबो कमीशन द लाक्पा केसिंग असि हौजिक फावबदा केस 95 रोम लोइसिले केसिंग कया की मनुंगदा डोमेस्टिक वायलेंस हरासमेंट टॉर्चर रेप तौबगी केसना मसिंग यामना लाखी अइना हेक लाकबदैदी केस से खोय हप्ता मदा केस हियरिंग अनिरक तवे मंडे अमसुंग थर्सडे अदैदा अइना डिसीजन अमक लौजै ngamiba khai akoi gi commission sina केस से अनिरक नत्रगा अहुम लगता केस हियरिंग से लोइशन लगा recommend tawba yabana tawgiba aduga dissolve tawba yabana tawthokiba aduga dispose tawba yabana tawthokiba masida ai case pending da later na bohona jari ni ko khoise adna hoji bawda aina lakpadagi case hearing se taruk tare lakti phami basigi manung da case kaino khodi makta sitting khodi makta case ani hum di khoi dispose tawthoe recommend tawgibana tawgre दगी डिजॉल्व तौखिबना तौखरे डिजॉल्व तौब हाइबे सेसिदा अखोइना मसी अखोइना जस्टिस पीबंगम बदि नते अखोइगी कैनो ओनली रिकमेंडेशन बॉडी ने अखोइगी कैनो से कमीशन से तंगसु ह्यूमैनिटी ग्राउंड दा ताइसिनबा या सिनबा कंप्रोमाइजिंग स्टेट अमदा पुरागा केस लोशन गिबा अखोइ फदे मरी मंगा हेन अन ऑल टुगेदर यामबदा नोमदा अखोइ अनि नत्रगा अहुम दि केस है अखोइ लोशन ला थादोए कमीशन पाइखटपा थबक सिंगी मातांगदा महांगना मखाताना हाइखिबदा नुपी सिंगदा थोकपा क्राइम सिंग असि लोइसिनबा खक नते क्राइम की सैथेंग फंगलबा नुपी सिंगसु मखोइगी याइफनबा थबक कया तौबसु याय ममांगी रेकॉर्ड येंगबदा वेलफेयर की थबक अमफौ तौरमदे हाइबे याय अदुबु मराइबक थीरबा नुपी सिंगी याइफ तौरांग पाइखटनबा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड दगी मतेंग लौननबा प्रोजेक्ट सेंब लोइरे मतेंगसु सोइदना फंगनी थाजै welfare service ama betterment life ama for the destitute women piba mathok tabagi area simadi totally neglected in the last 8-9 years masimadi ai lala roen khal maduni aina hojik aina paiba hogolak pasidagi hojik aigi with the full cooperation of my staff with the full cooperation of my members aigi yanam maringjel leiba mathona leiba aigi member ahum leiri makhoi gi support ka loina na ai hojik athuba matamda hojik ki destitute women singi upliftment program mayam si paikhatna na bagi project mayam ama ai yakana formation da leijari haiba tare hoji baudi ai numit tarani phadri banina masi amata approve to wai wafam di leite leitri hoji baugi di adubu within this short period of the time I hope ai basida ai upliftment to bayana bagi project khadi ai soidana center dagi लौगनी है ना कोई आसाम चाउना लेजरी destitute women singi damakta income generation and sustainable livelihood of the destitute women through skill upgradation and the creation of employment haibisi project amani program achoba amani ministry of the women and child welfare na piba masi akoi amuktabu apply tawramdri
मसी अखोई प्रोजेक्ट साब लोइजरे साब लोइबे प्रोजेक्ट से आई इसाना चलगा आई मिनिस्ट्री दा आई थमजरुगनी अपील तौजरुगनी अदुगा सोइदनमकी मखोइगी से लौननबा होनगनी हैना आई आशा तौ Tom TV na hangba tongan ba wahang singi paukhumda chairperson na haikibada crime thokraga kari tawgadagi haibagi mahutta thoktingaida kari section thorang lokhatkadagi haibaduni maru oina cyber crime asisu nupida crime against women tholaknabagi achoba maram amani adubu crime ama thohanbada nupa khaktada taisinbasu yadaba lei nupisu achoba asoiba leitaba nate amaromda nupina nupada sathaba crime su thokpagi case commission da lai commission na angamba thakta thabak tawgani haiki lokhat ke khaliba program sidi not only the legal awareness program haibadi safety gi damakta thokhraba matung lokhat ka daba program wa tane ba huji bawda koina awareness pi si miyam da adubu handak ai akhoigi team sigi ai gi ahoba matam sidagi di aina preventive measures on crime against the woman, domestic violence against the woman, masi kadawna thingadagi haibagi preventive measures samo oina social awareness among the parents, social awareness among the boys, social awareness among the girls. Share soidana maki throughout the state share time space khara piraga ai masi ahanba no khatken khali hantak anoba lakleba khogi chairperson na ma ki tonganba bizal amagi makada maroina khogi sigumlaba chakheng fanglaba nupi singi damakta tonganba welfare scheme kyasu paikhatnaba ma ki thorangda usi yamna kana honari cameraman lolivin ga loinana nabukumar khagokpam Times of Manipur lamfen Manipur gi राजनीति की इतिहास ता करप्शन असी कांग्रेस ना हौदोक लंबनी हाइबा याई थौनाउजुम साउबा अमदी चीफ मिनिस्टर एन बिरेना पार्टी असीदा लैरिंगै मतमदा करप्शन तौबागी चांग असी अदुकी मतिक वांगना लैरमी अदुबो हौजिक्ति करप तौबा मियोय सिंह कांग्रेस पार्टी दा याउद्रबनीना मियामना लाना उरंबा अदुसु उड्रे मसिगे महै लाकदोरिबा इंग सोक लिसिंग अनिगा तारा मापन गी इलेक्शन दा ममी तारगनी हाइना थांगमैबन असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी गी एमएलए खुमुक्सम जोय किशन ना हाइख्रे ngasi Times of Manipur ga akhanaba unaba amada joy kishan amakha tana haiki Congress party na power da lairingai matamda paikhalamba thabak thoram sing maming onthok ba rang changjilaga sangaba BJP gi advertise khara tawba natana ngasi phawda masak thokpa kari karamba praja miyam gi oiba thabak tawkhre haibasi miyam ne hena khangnaraba wafam ni haiki Sri Chawba amasung Sri Nongthobum Biren anina Congress ta lairingai da corruption torome se Manipur miyam loima khangi hojikti moy ani se hojik Congress leitre arna Congress te miyam na lan urambro ko ani arna yam iseng ba nan corrupted oiba Congress party mo si miyam ubire India pumban ngangna risi BJP si advertise government na dialogue ki government en hani Manipur da hojik kari thabu moina no butawrage sin chinna tana amna arap ge tokna sebo Congress sarkar gi matamda toromba tomisna school ari basidaida market shopping mall sarambasi asibu machi lengi bravo Congress makar ki sarkar gi matamda mini secretary sagalwe mantri pukhida lebi sibu hojik kaidau lergi machi lengi bravo yam isam naina se kari development porakke development amata porakte governance leite ain makutta paisa laga tongning ba tawi hojik BJP te sarkar ne BJP simayam loi khare adana mipung khudi mona hojik se Congress halakpa pame hansu halakani Manipur praja miyamna pama abapota thingbangam boda leite Anoba lengak asina paikhalak liba thausil amadi scheme kaya gi matang da palladuna mahak na hai Chief Minister gi haksel gi tengbang mayum leijadaba singi yum sabi ba haibana singba scheme kaya si BJP ga nakna ba miyoy singkhak natana misam praja na kaya di phangba si phangbangam dana leiri hairi Hoji akhona government da hangjening is Chief Minister ge haksengi tengbal se mating phangu mi kya surage honorable CM ge kendra khara piram be honorable medical music thangoi ben kendra to opposition kendra mi kya ganan phangrage BJP ge nakna ba mi na taba micham praja opposition mi kya kana ba phangrage hoji PMOI ge makhara Manipur kana ara pisa pirage je di pi ba beneficiary selection da we ba beneficiary selection progress adum beneficiary na 2019 ki election matungda Congress amasung mage chaminaba khongbu singa government la amatung da pi bana tana hojik lairiba sarkar sinadi
इलेक्शन ममांग से मसी सेंथंग से बीदना युम मनव सारकनी सिदा कोई आशा उठी हाइदी तमो ना हाइबिंग दोला दोली नाइ थबक नि हाइदी ओपोजिशन की ओइब केंद्र दि मोइने सखो थांगी थबक सिंगे फाजिल लगा थमे दोला दोली नाइ बदन तना परसेंटेज याम पिए हुजी अकपगनोसी इक्वी की दना कोई खबर याव थिनरमगनी अखोई चीफ मिनिस्टर की हक्शन की तेंगमा मखारा तबदा हिदाक पिबिद्रे ने खबर दो हाकले दिन सेक्रेटरी फाइल हम थाना बदा पैसा क्या संगिना टेबल क्या पैसा खदे अदुन प्रूफ तोबिरो हुजी मसे टेबल हम तो पैसा हम तो संगल ने लाथोको मंत्री म थोलगा सो एरम थागत जगे एरम प्रूफ तोक PMGSY की थबक सुबा यावबा टाटा ट्रक ड्राइवर अनि मसक खंगदबा मियोय खरना था सिगी मरी की नुमिदांग पुंग 12 रोम ताबा मतमदा बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा परेंग खुनोक दगी किडनैप तौख्रे हाइरी सखंगदबा मियोय सिंगना फाख्रबा मियोय अनि अदु तमेलोंग डिस्ट्रिक्ट की ओइनामलोंग विलेज दगी गाइदुलोंग गोनमई सही कुनग तरेट अपोकपा दावलोन गोनमई अमदी जरखान की खुती डिस्ट्रिक्ट की पसेम विलेज दगी इमानुएल टोप्रो चही निम्फुग मंगा अपोकवा हस्तर टोप्रोनी हाइरी पुलिस तगी फंगबा पावगी मतुंग इना अंगौबो मसुगी बोलेरो दतोंगदुना लाकपा मसक खंगदबा खुलाई पाइबा मियोय अहुम मरीना मखोय अनिबु ओवर पावर तौदुना किडनैप तौखिबनी मखोयबु सेल की डिमांड अमगा मरी लेनना फाखिबा ओइरम याय हाइना थाजनरी थौदोक असिगा मरी लेनना बिष्णुपुर पुलिस ति वाकत चैरोल अमा पिसिलकपगा लोइनना पुलिसना केस अमा लौखतुना थिजनबगी थबक चथबा हौख्रे पनबा याबदी ममांग थागी कुनगा मापनदसु सेंगमाई पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा फाइलिंग खुलदगी सिबालया कंपनी की थबक सुबा मियोय अहुम सखंगदबा सिंगना फादुना पुखिबदगी ngasi फावबा थीबा खंगदना लैरिबनी लोकताक पाट की अताउबा फुमदी मथक्ता आयुष की मोबाइल क्लिनिक हांगनबा थौरांग यावना फमुंग यांखै लेबा आयुष हॉस्पिटल साननबा एप्रूव तौरे वाफम असि नुमिन निनी की खोंगचत्ता ngarang इम्फाल दा लाकलंबा यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष इंडिपेंडेंट इंचार्ज श्रीपाद येसो नाइकना पाउमी खरदा उनबदा हाइखिबनी महाकना हाइखी एलोपैथी की मखादा हांगलिबा प्राइमरी हेल्थ सेंटर सिंग असि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अमदी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिंगदा आयुष लाइन की खुदोंगसाबा फंगहननबा होटनरी हाइखी कम से कम 125 प्रपोजल आए हुए थे, हमने 100 सेंक्शन किए हुए हैं और बाकी जो पाइपलाइन में है और 77 हॉस्पिटल का काम अभी पूरा होने लगा है। 77 हॉस्पिटल मीन 77 डिस्ट्रिक्ट। तो फर्स्ट फेज में हम ये करेंगे, आगे होके सभी डिस्ट्रिक्ट जो इंडिया के हैं उसी में एक 50 बेडेड हॉस्पिटल हम देंगे। सर ये खास तौर पर मणिपुर राज्य के लिए जी ये 50 बेडेड वाला कब शुरू होने जा रहा है? अभी दो ऑलरेडी अप्रूव हो गए हैं। मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम मुझे पता नहीं, 2 ऑलरेडी अप्रूव और काम तो जल्दी शुरू हो जाएगा। और बाकी पाइपलाइन में बाकी जो प्रोग्राम जो है आयुष आपके मिनिस्ट्री की तरफ से और क्या क्या जरूर हम ज़्यादा से ज़्यादा जैसे मणिपुर स्टेट है उसको ज़्यादा मदद करनी है। आज तक हमने 14-15 से आज तक मणिपुर को हमने 44 करोड़ रुपया आयुष के मिनिस्ट्री के तहत डेवलपमेंट के लिए दे दिए है और भी हम देना चाहते हैं। और जो प्रपोजल हमारी मिनिस्टर ने डाला हुआ है एक फ्लोटिंग डिस्पेंसरी इन अवर लेक, सो वो जो प्रपोजल है विद इन 1 or 2 मंथ में वो सैंक्शन हो जाए। हौजिक पाउगी मरक थन नात्यन ब्रेक अमतंग लौजरी Tom TV, the first private satellite TV channel of Manipur, now available at Tata Sky on channel number 1973. ब्रेक की मतुंगदा मैम बोम कहना तराम नौकसरी थबक्ता चिल्हाव थीबा तौदना होट पुहोनरबदी हिरम खुदिमक्ता माई पाक पंगमगनी हाइबगी वाखलोन मांगद थमदुना मियामना सिनफम अमनी हाइना सिंथानद्रबा तेलंगा साबगी सिनफम पाइदुना सीजन अमगी अतेनबा था खरदा लुपा लाख मंगा हेना तानबता नतना मियोय कया अमसु थबक पीरी इम्फाल की कैसामथोंग लोंगजम लेरक्ता लैबा मसागी चही 58 सुरबा लोंगजम ज्ञानेंद्रो इंग्लिशिंग अमगा चमापन मरिफुतरा माथोई मरिफुतरा निथोई दगी हौना मियामना सिनफम अमनी हाइना सिंथानबिद्रबा तेलंगा साबगी सिनफमदा चंगसिलखि मपुंग फाबा मही मसिंग तंबा लोइरबसु सरकार के चानब थबक फंगदबना लोंगजम ज्ञानेंद्रो मणिपुर सरकार के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के खादी एंड विलेज इंडस्ट्री की मखादा इंग्लिशिंग अमगा चमापन मरिफुमापनदा त्रिपुरादा चतुना कैन एंड बैम्बू डेवलपमेंट इंडस्ट्री दा था तरुक की ट्रेनिंग लोइसिनखि
वा अमसुंग लीना तोंगान तोंगानबा पोलम क्या साबगी मपुंग फाबा ट्रेनिंग फंगलबा मतुंग मतिक चाबा रो मटेरियल अमदी सेल लेटबना सिनफम अदुदा माइ पाकना खोंग थांजिनबा ngamdana leiringai तेलंगा साबगी वाखलोन लाकपदगे सिनफम असिदा खोंग थांजिनबा हौरखिबने हाइखे तेलंगा जे सागे बदि नते 1980 का 9 दा कोई इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के मखा कोई खादी इंडस्ट्री ना समाय तौना कोई त्रिपुरा दा CBDI ना CBDI जी कैन एंड बेम्बू डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री वेलफेयर गवर्नमेंट इंडिया मखा था तरू खया ट्रेनिंग चलुबनेबा अगरतला दा अगा हलागा सुम साबदी तेलंगा दिं नते दा लोय ली वागे बम डिजाइन लोय कुछ हाइबसिंग म्या साजबने आई सर्टिफिकेट पाइ लै जुजे अदो kai do men pai aduna sum oil ta badi sum to khong ta badi 1991 82 dai de gi kan tilanga si ka ba sum sabo सिनफम असिना ngasidi sahi amagi season manungda yamdrabada lupa lakh mari dagi manga fawba laina tanba ngambada natana imung manung yauna kairo laikai gi naha kya amasu thabak piba ngamle haiki October sai di hore October digi March yaksung maya bo hem sai do yam kana tilanga si yam sapati December loiram dai January tha sa di ai yap hai di ding jung ko se chik pai te ko khubum chik pa yang ni sau chik pa ko tilanga sum dunga min pasar ko ni na sam sai season ma yam da ba lak mai ma yam sai anga gi loi anga gi mya si loi khai do ko ga gi 70 80 mu em si sa loi khai do ko wa nu khai do ko anga gi mya se no mo gi tha gi bi ba yawi ni tra ni bi ba yawi no bi ba yawi lain tar ga to bo ni Longjam Gyanendro gi mateng pangduna Telanga sabagi thabakta yauriba Longjam Surchandrana sinpham asida sangsinduna ahangba matam sing manghandana senthok lambi amasu semba ngamle haiki school halakpada tanga dajan manga tara ka saba adigi adura phang baduna ai boy kolom lai bo khotpa dum manage de duna num tori class 10 dagi class 7 dagi sare telanga si class 7 dagi ai graduation loi boy telanga si adum saba sina ai income ji kaino oi college life ko income je aduna manage toroga dum chisinari adum telanga si machu amaga punap napsan me yana deba machu je higok tana sinapu adagi ngapandana angang machu napkadawni adagi khosona kan marongi napakpasina higok napkadawni singi coloring kano se combination je dum pongchana pajana ta aga yam kano tawna sai adi sim pangsa du sajan me ya de telanga higok ta higok machu napsan ba adagi hangapan machu napsan ma si kaju kano tawna deba adi sina napkadawi combination jigi yamna kano su dum lai amabu oire lamdam asigi lairik laisu hairaba thabak phangdriba naha kayana sarkar gi thabak khak ngaibagi mahutta masa gi sanaba sinphamda mai onsilabadi lamdam asigi semilonda asauba ahongba ama purakpa ngamgani lengak nasu thabak sujaningliba naha singbu masak khangdokpibaga loinana makhoida akhanaba mityeng thamba matam oire Manipur Laingakta Minister Oiduna Laibaki Thodang Kayada Saruk Yaramba Amadi Laibak Asigidamak Thawai Katkraba Moirangthem Ibotombina Laikidabagi Kungamari Raksuba Ningsing Thauram Ngasi Moirangthem Ibotombi Memorial Trust Hairok na Sinduna Ngasi Hairok Part 2 Mayai Laikaida Laiba M Ibotombi Memorial Complex ta Pangthokre Thauram aduka mari leinana lairabagi pankhai makhada lairiba Hairok Kendragi Ahal Lamansing Mapuroiba Laitrabi Lukhrabi Singh Amadi Miyamgi Mimanadraba Apunba miyoi lising amaga chamngada tha taruki oiba Moirangthem Ibotombi Memorial Pension gi senpham sing yanthokhi loinana Hairok Kendragi manungda laiba naha chahumna I dan tawki Uripo Kangsup Road ki saruk ama oiriba Singda Damgi Haibong Pokpi Mamangda Sanlamdagina Pandon Phawgi kilometer manga rom sangba lambi gi saruk asi matam sangna laingak na semjin sajin bidana Hainingai Laitana Fibam Sokle, Laingaki Mari Lainaba, Loisang Singna Chatliba Tha Asigi Manungda, Lambi Paring Asi Samjin Rabadi, Lambi Thingbayauna, Makal Makakayagi Khongjan Sasilagani Haina, Haibong Pokpi Youth Club ki General Secretary Kaisam, Maipakna Fongdorakli. Haibong Pitu Kangsup Sigi Lambela Jago Asuki Matik Patabana, Kogi Public Singda, Koi Satok Sasinda, Yamna Kodong Sadaba, Kogi Accident Power Todana, Yamna Wabama, Koi Oidana Zixi Lady, Adubu. Koi mamang da ISTB cover adagi mayam koi haptana koi thangan jagare mari leina ba department sing nasu koi gi athu bada hairiba koi gi lambian si athu matam sembirak na ba hebong pi youth club ki maikai dagi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯝꯇꯪꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯁꯣꯝꯒꯤ ꯂꯝꯕꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯝꯇꯪ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖꯁꯤꯃ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯁꯤꯃꯇꯪ ꯍꯩꯕꯣꯡ ꯌꯨꯠ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ inaugurate ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯑꯁꯤꯃꯇꯪ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯁꯤꯃꯇꯪ ꯍꯩꯕꯣꯡ ꯌꯨꯠ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯖꯔꯤ मोरे सब डिवीजन की मनुंग चलीबा इंडो म्यांमार गा ताइनरीबा हाउलेन फाइ खुल असी मनकांगी लमनी हाइना मनकांग विलेज की चीफ ना मीडिया दा फोंदोखिबा वाफम अदु अरानबो वाफम नि हाइना हाउलेन फाइ विलेज की चीफ लांखुलोन हाउकिफ ना हाइक्रे ngasi पाउमी सिंगा उनबा अमदा हाउलेन फाइ खुल असी मनकांगी निंगथौदगी सेल थिरगा लैबा लमनी सरकार दसु रजिस्टर सु तौखरे हाइबा वाफम सिंग फोंदोरखी थिरिकता करी अमतसु सोकनद्रे वारिदो मनकांगी निंथौदुना अहनदुना लमसे जोन थोखबा लमसे अखोइना पामबगी एग्जांपल जामहुलुन हाउकिप हाइजना पैसा पीरगा लमसे इसेंग सेंगना लौबनी मसी डॉक्यूमेंट्स मयाम लई से सेलदिट मयाम लई सेलदिट सिदा इबसिना अप्रैल सेलदिट सिदा इबना January 92 da late Mujon chief of Mankang sina ningtho hujik sire madugi madam da ningtho duna ijamba jamhulun ke ngonda 94,000 lauraga aduda masi agreement sina kare hayi ayda 94,000 say with interest of 10% monthly da pibangam daladi after 1 year da pibangam daladi masi sell it in rani haina masi sell it am e aduda 2093 la adugi da mana with interest da pibangam dabagi mana sell it paka sell this e khreba adu matung da di koi gi lam hoire lam gi paisa lo karaga paisa ek chabal hoire lam budi adum leire na Board of Secondary Education Manipur na lauba High School Living Certificate Examination 2018 ge fal lauthokpada mari suba position takrabi Archana Hizam gi fangpham thokpa mark nipan walam baga mari leina na chathakhiba inquiry gi report chahi asigi August kunmari da mari leinaba loisangda pisingrabasu ngasi phawba namsinduna thamliba asi yaningde haina the Eastern Scheduled Caste Student Union Androgi Joint Secretary Sam Kumar Ningthaujam na haikre ngasi Manipur Press Club ta pangthokiba pawmi singa unaba amada Sam Kumar na haiki sayena kaya lairingai serakta board na chahi asigi exam taunana ba notice thorakwa asi yaningde athuba matamda warosing poraktrabadi ISSLC exam boycott tawba yauna khongjang kaya sangsingani haiki inquiry report ado August ki tang kunmari da report bisan gre authority da adubu ngasi phawba authority na follow up action amta lokat pirak tabase khoyamna condemn tawi ani subada cherak sida khoigi board na id bosem na November ki tang 33 da notification am tholai mathangi kano haunaba exam haunaba haiduna ari leiriba cherak sida leiriba issue se solve tawdabida moina notification tholak pa habse sibu su phani yam kana condemn tawi siga mai leina na koina November ki 28 da the Eastern Scheduled Caste Student Union na andro na kano tawki memorandum ama bisan jakre memorandum du kai hai habada leiriba issue se solve tawri phawba mathangi ISSLC exam tobigano haiduna mathangda kari gumba khoina haijariba demand sing je tabi da bataragadi bose mam song lengang na tabi da bataragadi koi akan kan vegetation mayam haibati je bosem building lockdown toba natragana ISSLC exam phawba ben toba yauna koi je jangjan na ba sem sa leira hojik pawgi marakthana atenba break amatanga
Lengsin Biraksi Pravia Emporium Iramdamgi Iyongda Sajaba Ningthizaraba Fizosing Fige Rani Wangkai Inafi Silk Half Amadi Full Sari Amasung Atay Makhal Mathel Kayagi Fajaraba Nupi Singi Oiba Fizosing Kongbigani Pravia Emporium, Singjamai Chingamathag near Gemon Gas Building. Breaking Matunda Mayambom Kahna Taram Loksari, Siva Sena Manipur State Unit Ki Makhada Party Asigi Mampangal Kankat Nanaba Pandamda Thobal District Committee na Committee Sem Ki Bagaloina Committee Adugi Thopuga the Basing Kankre, Siva Sena Thobal District Committee Gi Nauna Kalaba Thomi Singh Asi Party Ki Opista Harau Tayamna Okre, Thoram Aduda Party Ki President Moirang Them Tombina, Haiki Party Asi Swast Bharat Ki Makhada, State Asigi Mapam Singh Luna Nana Thamnanabagi Pandamda Tha Asigi Tara Dagina Taramatoi Fauba More the Chatuna More Hospital Amadi Lambi Sorok Singh Sit Sengbagi Tabak Chathagani Haiki M Tombina Makhatana Haiki Chingi District Singda Ladyba Isil Inau Singna Uyan Tatuna Maitan Sem Badanatana Uru Puktuna Pag Tabak Satharakliba Amadi Wagi Soy Yantatuna Kum Semna Nabgidama Yantat Kiba Mahusagi Kalda Chauna Akaiba Pire Maram Aduna Laingakna Singmi Isil Inau Singna Atop Isil Inau Singidamak Atopa Simpam Amat Pina Bami Ying Sangbaga Loinana Tabak Lokat Pina Bama Tautai Haiki Imphal Dimapur Lambi Paringda Lambi Sembagi Tabak Tauriba Sivalaya Construction Co Private Limited Ki Sinmi Ahum Mamang Thagi Kunma Panda Masakangdaba Kulai Paiba Singna Sekmaidagi Paduna Pukibadagi Ngasi Pauba Langla Langzin Kangdana Lady Serak Sida Faduna Pukraba Sinmi Ahumbu Tek Takaidana Thadok Piru Haibagi Dabi Tauduna Ngasi Sekmaigi Nongtongban Da Maike Adongi Maira Paibi Amadi Miyamna Wakat Mipam Satakre Pazin Kribasing Asi Tha Sigi Mapan Paugi Manunda Thadoraktabadi Matangi Numitagi Imphal Dimapur Lambi Tingbagi Kongjang Sangchilagani Hainasu Warip Alokre Ziriba Municipal Council Asindunang Asi Swast Bharat Mission Scheme Gi Makhada Swast Survekshan 2019 Gi Mass Rally Cum Awareness Program Ama Pangthokre Toilet Ningthina Thamsi Asa Thaksaram Daida Khut Ningthina Hamdoksi Aikoi Gi Akoiba Mafam Sing Luna Nana Thamsi Haiba Pauzel Puba Rally Edu Ziribam Gi Babu Parada Gi Horaga Ziribam Gi Akoiba Mafam Sing Da Satki Sendong Leitaba Maramna Imphal Yauna Assam gi Silchar, Jorhat, Amasung, Mizoram gi Aizol ga Atopa Mafam Singa, Faunari Budget, Airways ki flight le Roy Hairi, flight leb na Bawarep Asi Laukibana Maram Oiraga Matang Sahigi, February Thadagi ticket booking Taubasu, Thingbatam Kre Hairi. Mizoram gi Mamit District ki Reacta Tha Sigi Marida Satharakiba Zofes Festival Ngasi Loisinkre India gi Tongan ba state singda soina khundari ba Mizo Furup Sing Amata Oina Punsinduna Apunbagi Saktam Sagat Naba Pandamda Pangthokiba Thauram Aduda MSU gi President Manjit Sarang Themna Lusingduna Mihut Ahum Saruk Yaki Bangladesh Amadi Myanmar gi MP Yauna Delegate Changa Henbana Saruk Yaki ba Festival Aduda Manjit Sarang Themna Mizoram Asi ILP Chatnaba State Ama Oirabasu Sakma Refugees Singna Haijilaktuna Saitheng Amadi Piri Adum Oinamak Mizoram gi Miyamna ILP Chatna Handuna Yalhomi Sing gi Saktam Ngaktuna Thamnamba Honariba Simak Tamzaningai ni Zofes Festival Asina Awang Nongpok State Singda Khunda Minoriba Furup Sing Asigi Marakta Amatu Oibagi Wakalon Sagat Pangamlagani Haiki Rajasthan ki Assembly Mikhal ngasi ayuk pung nipan dagi thadana bahawkre Mikhal asida Assembly seat chamaga maudrama pangi damak mireb lising ani henbana lamba taunari punna polling booth lising yankhai mathoi ga satu kamari phu tareta Mikhal thadanari Mikhal asida polling booth chani ga yankhai mapandi nupi official amadi nupi security singna ngak senbagi thabak tauri loinana Mikhal gi result tha sigi tara mathoi da Chhattisgarh Madhya Pradesh Telangana amadi Mizoram ga loinana punna lauthok lagani nakala Romda
तेलंगानादसु असेंबली मिखल असigi अयुक पुंग अंगनबदगी थादनदुना हौखरे अयुकी पुंग तरेतगी थादनकिबा मिखल अदुदा बोट थादनबगी चांग नेमखी अयुकी पुंग 13 हेनबा फावदा चादा 13 गी चांगदा बोट थादनकी नंगोलदागी मुनुगोदेदा मिखल थादबगी चांग चादा 19.3 यौदुना ख्वाइदगी वांगबा ओइखी अमरोमदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दा टेक्निकल प्रॉब्लम लेबना पोलिंग बूथ कयादसु कंप्लेंट लाखी हाइरी ngasi manipur da phone ki ba pause singda kari kari maru eba paw yaw bage habdu mayam punna khangminasi Poknafom mafam anikak natana atay da nganu yen haliba city thadok pa huinani expert Manipur State Kala Academy ki tongan ba award phanggadaba singning lauthokle phajin khiba sinmi sing thadok trabadi Imphal Dimapur lambi thingadauri chingda hidak kana ba pambi sing thabiyu ministry na senthang pigani Shripad Yesso Naik Isel Express City Convention Center da Chief Minister na Arogya Fair lising ni taranipan hodokre malem gi oina hidak kana ba pambi makhal lising tara leibada Manipur da makhal chamanga leiri Chief Minister Manipur Faur ga lona sanagi karbar tawada smuggler singi nungai jabi oirakli Media Fellowship ki application kauri Constitution gi mayokta same ki ba government ni haibasida joycation gi ahong balaite parji Howland Phai Police Station hangba yaroi village chief sana laibak Manipur gi tracker nipan thadorpagi yanekhi be agreement miyam na warongnare lale so hayan ba bel su lohan ba miyam gi mayoktani yumsa sing hat ki ba huinani expert mangak ta bel phada ba hui sing phagat lagani GH Sam Kumar Rojit hat ki ba case mari lainana Manipur Police Commando ki personal mari gi mathakta sarsit thangat lagle irei bak yum da yok pa sa yen hatlamba adu ayam bana stray dog ngani mapuna phajin da ba hui sing stray dog oina lauthok lagani kani emasung ganja gi mahut hidak pambi thabiyu hidak pambi lising tara gi manungda Manipur da chamnga rom phangi State Kala Academy gi award phangada ba sing lauthokre Sangai Express yum sa hat pa thodok ayam ba hui sing senerabasu kaijeng lang su yauri hui masing thina ba thabak laukhat lagani thadok tuna thamba hui sing Fazilagani Minister Kairauda AYUSH Medical College linglani Sinmi thadok trabadi matam kaktana lambi ban tawgadori Chingkauda Rafresia ki manung chanba lay Himalon Safria horamle Huyan Lan Pau Phakap ki case CBI na lankhat ki ba star sit nipan sukre SI ani yauna personal mari gi mathakta star sit thangat kre Sayan hatlamli basi mahausa ga manadaba matik mayai na thokan banatte expert RT RDN PR gi review meeting pangthokre AYUSH Healthcare gi lamda mangjing nanaba state langak na honabiyu Union Minister April lising ni taramapan dagi high security number plate yawba gari yolagani Naharol gi thodang Manipur da Tata Cancer Hospital gi branch hangnaba Tata gi kangbu laktuna yengsilare Manipur da hidak semba yamba pambi chamnga rom phanglibasi chakthok chaningai ni Chief Minister Sinmi ahum thadok traba kuki khulai paiba sing thawong lebhan dragadi December 13 dagi NH2 ban chatharagani CM na chair loduna RDN PR department gi review meeting pangthokre yum da yokpa sau usek sing pak samne attack tawbagi thodok mapu leitaba huina thoanbani Syam Kumar loislakpada maruiba paw amuk kahanna handak sahi gi oina nupi da chathaba crime singi manungda domestic violence ki case na khwaidagi hele haina Manipur State Commission for Women gi chairperson M Binotana phongdokre Chief Minister N Biren amadi thongnawdum chawba anina Congress ta leiringai da corruption chawnal tawrami makoi sakhrabani na hojikti Congress party da corruption tawba mi leite haina MLA Joy Kishan na haikre amadi Sivalaya company gi sinmi ahum kidnap tawkhibadagi thiba khangdana leiringai serakta atopa sinmi ani amasu kidnap tawkre Hौसिकी वैनदी मणिपुर पाव मतंग असदा लोइजरे टाइम्स ऑफ मणिपुर न्यूज़ में ताबीर बपुनम पु अरुमलान अमुक हना खुरुमजरी